Na trecej Evropski konferenciji menšinskih i lokalnih medijev Jasna Kovač, moderatorka programi, predstavila publiki istoriju Rusnacoh. A ljubicanja radi predsedateljka turističnog združenja za Ruskog Kerestura bešedovala o turističnih potencijaloh u tim Valalje. Blaženka Homa-Cvetković bešedovala o tradicijnih ruskih jedloh i o potrebi otveranja etno-restoranu u Valalje. Na panelu Jakim Vinaj, novinar z Ruskog Kerestura, prisutnim bešedovalo manifestacijo Červene ruže i dni keresturske paprigi, po kotrih Kerestur poznati i kotri predsahuju najvećih hostov z drugih mestoh. Máme vodicu, máme bazen, máme zamok. Rusnáci sami po sebe majú svoju okremnú gastronomiju, istoriju, tradiciju, kulturu. Všelijak, že máme bardzo veľa toho, co môžeme prikázať s druhými, so čím môžeme pricahnuť turistov. Po zakončenju konferenciji učašnjiki i hosti novinare z Danske, Litvaniji, Rumuniji, Italiji naščiveli redakciju Ruskog slova. Oni môžu nám pomôcť s kontaktami, oni nám môžu pomôcť so sovitami, oni nás môžu poviazať so Danskim i môžu nás onaprijamiť. Tota konferencija sustoji na čast platformi Druga Evropa, a cilj, že biše i prez menšinski i lokalni mediji Novi Sad promovoval jak Evropska prestolnica kulturi za 2021 rok.